Ngayikhetha inkosi yasePhakame. Bantwana benkosi, ngibingelela nami egameni loNyazi lo oguqile uNkosana Malinga Ntabeni naseMsinga kumshumayelo umkhwana ethembeleni laseNkulisa la eGolini lapha esanda nezomkhonzo. Zihlobo zenkosi, umuntu uthunywa ke indaba enkulu, indaba kaShembe akekho yazi kahle, sonke siyayiphumputha ngoba indaba enkulu uShembe wasukwafana nathi singabantu. Ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni njengoba ngiguqile yenze yena ukuthi kube uyena ozongipha amazwi noma libe linye nje kodwa libe ukuphila kubantwana benkosi. Sihlabelelo mashumi amabili. Mangilizwa izwi lakho bantwana benkosi, silandela uShembe ounyazi lwezulu odelelekile futhi nasemhlabeni ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni hayi uShembe sekhuluma kakhulu nathi maNazaretha. Yabona nje abashumayeli kusafanele beshumayele kakhulu kumaNazaretha ngoba uNkulunkulu omkhulu njengoba athi asiye ku WhatsApp into yokuqala leyo khoma ukuthi uShembe simlalile uthi umvangela uMabaso yambiza inkosi yathi uyayenza nawe lento ekuthiwa uWhatsApp. Uthi ngathi yebo baba ngiyayenza ngisuke ngenzela nje ukuthi abantu abangifunayo bangithole. Yathi inkosi hayi ungayenzi WhatsApp yena. Ofuna mangabe udinga umuntu noma mangabe umdinga umuntu ngoba iWhatsApp ayilungile. uShembe kulukhuni maNazaretha ukuthi simlalele siyenze intando yakhe. Unenhlanhla yenza intando kaShembe ngoba silana. Namhlanje uShembe ugcwele lapha emafonini. Kukhulunywa yonke into owangayicabanga ukuthi ngakhulunywa umuntu ekuthiwa uNkulunkulu esemhlabeni kubantu. Yabona kwesinye isikhathi ukufunda mhlawumbe ngingakho noma kwenza ukuthi angifundile nini. Kwesinye isikhathi ukufunda lokhu kuyahlupha maNazaretha ngoba ukufunda mangithola isiphukuphuku
siba isiphukuphuku kakhulu. Fana nomuntu mangabe nemali uba isilimo umuntu mangabe nemali eningi ngoba kazi noma kuthiwa kanikelwa yini ngathi ikhona indoda ngapha ngakithi ayicabanga ukuthi manginikelwa nje kuphi ushembe imali ungamondla ushembe wena ubani. Bantwana benkosi, indaba kaShembe iyadula. Ngelinye ilanga kwasuka ubaba uMbazini entabeni zakubo lekaMhlabelingane. Mayesuka entabeni zakubo kaMhlabelingane ukuthi mayefika la eMaqhaweni uthi njengoba ngilana nje ngithake ngize kuleli thempeli la kaGogo ngoba nala ekhaya bakhona bathi kaGogo ngoba bafikele khona la kuleli bandla uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni udala ukuthi uma uyintandana uma usufikile phakathi kwaManazaretha kuphela ukuba intandana. Mangabe ungazange uthole umyalo kubaba wakho nanguma wakho ngoba phela abefana bazali khona nje umuntu uthi ingane mangabe yenza ekwenzayo konke kube ukulungile noma ingahamba ingabuyi ekhaya intombazane athi umuntu uqala ngayo yini. Kodwa leli bandla lizokwakha abantu leli bandla ngoba nami ngathi mangifika ngafika ngathola nami sengithobekile ngoba phela sasibuyela la sizibuyela khona. Nami ngathola sengithobeka ngoba ngibona abayingcwele ngoba into enjena ngangayazi ukuthi ikhona emhlabeni. Ngathi mangifika lena ngisuka la eGoli ngiyale eNyukasela ngafica insizwa kancane laphana ngase ngiyitshela ukuthi ngilangazelela ukukholwa ubunsizwa ngizwa kuphela kimi egazini. Wathi yena kwakuLesihlanu ngasuka la eGoli kuLesihlanu ngathi hayi kangasho uhambe okhulu ekuphakameni la ngikholwa khona. Wavele nje wathi hayi sizoke same sila ngisonta khona uyabona ukuthi uyathanda noma uthanda. Ngahamba nalensizwa sathi masifika lapha kwakusontelwe endlini. Kwathi nje mangabe ngimile eminyango ngithi siyangena ngambona evula ibriefcase yakhe ekhipha lengubo emhlophe ngangikaze ngiyibone. Mina ngigqoke isudu ngibophe nothayi impela ngiyikhinyele ngithi ngimuhle nenwele lezi ziphepheze. Kodwa wayesefaka imgeqo yakhe wafaka njengoba ngigqokile nje eManazaretha. Ngase ngibuka hayi nanga umuntu ephenduke wayengilosi kade ngihamba naye indlela yonke. Kodwa mase sizongena lapho sephenduka kuba ingilosi. Ngathi mangabe ngingena ngaphakathi ngimlingise eguqa eminyango nami ngiguqa. Ngathi mangifika ngaphakathi kule yandle yesonto ngafika abantu kukhona abantu abahle mina ngangingabazi abantu abahle njengani eManazaretha emhlabeni. Amen. Sekumhlungu ngoba sengengizwe umunye into uzoshaya umunye ngempama ngithi mina nana ngafika mina ngalesa sikhathi ngingazi nempama ngisebenza. Kodwa siyasebenza impama. Nokushaya abantu sekubizwa kuthiwa ivangeli lelisonto angazi kahle ukuthi umkhubo ovelaphi lo. Kodwa uNkulunkulu akasikhumbule wena owafika la ekhaya kuthiwa kuliwa akashaywa umuntu hlala kuleyo nto leyo ngoba mina ngathi mangifika lapha eMaqhaweni kusabizwa kuthiwa kusedube ngafika lapha ngathola indoda ubaba uNgidi wathi mangifika kena wayesengitshela ukuthi mntanami akugqoka kanje nakanje nakanje ubhukathi ke kuthiwa ugqoka kuleli bandla. Kwakusho njalo namanje inkosi ngengidumale ubona umuntu noma ungaba late kuleli sonto uthanda ukwenza uvuka nathi nomlala nathi ungamani uphume nje mhlambe sibayise inkomo ngathi uhlinza inkomo lapha usugqoke lo siyasebenza uzongena nawe ngaphakathi kwesonto ngoba uShambe ikhulumile leyo nto athi lenda igqoka kuleli sonto. Uthi ke umfundisi uBambazini mayesefikile eMaqhaweni uthi ngithengise ezweni lakithi. Kwafika abasezulwini bathi bazongilanda ngelanga lithiza kangalisho. Uthi kodwa kube sekufika futhi enye inkosazana yafika yathi baba ngesibonakaliso sakho kodwa base ngifike kuwe sengesabi ukutshela. Uthi ngathi usho ukuthi abasezulwini bathe bazongilanda hayi sengiyakwazi lokho bangitshelile. Uthi ngishumayelile ezweni lakithi ngibatshela nje kodwa ngase ngithi bye siyobonana kwelizana. Uthi ngithenga kulunga kuze kufike lo liyasuke nginqunyelwe lona ngingezanga lapha kaGogo eMaqhaweni nakhona ngizothi bye. Manazaretha
indaba kaShembe nje ngoba mhlambe mangathiwa mina engizolandwa ngicabanga ukuthi nginqume bonke laba bantu ngifike usuku bese nginquma abantu abaningi wabe sesuka-ke buyelezweni lakubo ngampela lafika lolo suku lolo ababemnqumele lona abasezulwini basibeka mnandi yeza Nkosi mina ngedwa anginaye ngisuka la ngisebenza khona kwakuyisikhathi kusaliwa kunodlame sasiya sithi masisuka khona sihambe ngobuningi senzela ukuthi sibe nesithunzanyana uShembe omunye nomunye noShembe wakhe nje basiba ngakanye nawo nowakho uShembe uhamba nawo ngabe sengiyageza ngesikhathi selunch besadla abantu ngathi ngifuna uma beyogeza kube ngiphuma ngihamba mina ngoba ngizosuke ngilibala endleleni ngathi uma ngiphuma ngihamba ngibashiya labantu engijwayele ukuhamba nabo kwasekhuluma izwi lapha emkhathini lathi wena mfana njengoba uhamba masinya kangaka nje ujahephi ngithi mina ngijahe endlini ngiye ekhaya namhlanje ngifuna ukufike ngithathe impahla ngidlule sasagibela la kaMama lithi lona laba bantu ojwayele ukuhamba nabo bashiyelana phela lalikhuluma njengoba ngikhuluma ngithi mina ngibona ukuthi bazongibambezela bahambe kancane ekugcineni lithi awesabe yini ukuhamba wedwa ngithi mina ngesaba ukhona uShembe-ke unekhathi kumuntu ukuthi umethembe nje mangithi ngeke ungidubule ngizethemba impela ngithi ngeke ungidubule ngimethemba uShembe noma ungadubula nje ubone ngokubuka nje lento eyenzeka ngelinye ilanga ngikhona lapha esitimeleni yashaya insizwa nje kanje esitimeleni ishaya ngithi ngakhipha yamehlo wafaka umuntu inhlamvu lapha ngizwe into nje ngithinta inwele lapha ithinta nje inwele kanti inhlamvu ziyabhajwa lapha ejwabini angaze ejwabini zayibhajwa kanjani kodwa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni wafika ngaso leso sikhathi phela ngangazi uShembe uzofika kanjani mina uShembe womoya ufika kanjani kumuntu mayefika uShembe uthi ye wena mfana musu ukubheka lo muntu okudubulayo lo muntu udubula ngethoyisi phenduka ubhekela abantu abagencayo ngathi mangiphenduka ngibabheka ngathi amehla amayahlaba ngathi ngiyabafuqa wadubula lona wazi waqeda kwathi uma beqeda ngababona bebuya beza bafika bangibamba lapho bavula ifastela lesitimela sihambe isitimela first stop to Germiston masuka la kule station eDolfontein first stop to Germiston sithathe itikiti lami lapha liyasho ukuthi ngahle George Gogh balibamba ifoto lelinyanga izulu livunule lapha ibona lapha la ivunule khona ivule izandla ithe bathi mabele bamba
ngoba phela bathi wena nsizwa sishaya izandla siyagida siyahlabelela awenzi lutho ngithi mina hayi uNkulunkulu engimkhonza akafuni ngenze lento eniyenzayo nginenkani yasezulwini yokuthi angeke ngisuse umuntu kushemba angeke ngidumala uma kuthiwa zinsizwa ayikani inkani ngingazi deep lenkani ekhulunywa ngako umuntu bengathi kushembe ngeke uyenze inkani hayi laba bamba ifoto lami leli ngisacabanga ukuthi hawu ushembe uvunule ngapha ngizoba yilento abayishoyo laba bantu yokuthi ngileli iqembu balibamba baliphethe ivunule inyanga yezulu ikhefuzele njobithi bathi uma belibamba la sebabamba ifoto abasakwazi ukudedela sebelenga nje lapha kimi noma ngisazi zobasusa kanjani yaqhamuka enye insizwa lapha kibe yahamba naphethe imbazo atheni yalibazisa ngiyamshaya umuntu yashaya angishaya ngesandla nokuqala ngase ngichitha ngathi hayi mina mangafuna ngibulala ungathi ngibulala abantu ngibabulala abantu usasuka isitimela ngiyabesaba abantu abathi inyanga ziba u9 mangabe uthwele umuntu ngoba ngalolu suku nje babethi shayana kodwa ngezeni mina ngikimile isitimela nje ngizofika ngehlela ngehla khona masifika lapha ngasa basibevele bevula ifastela basibengikhipha angazi nestaff ke mina nje mase siyasuka isitimela nje angeke ngisasithinta ngacabanga ukuthi njengoba ngaphela ngikhishwa manje ngakhishwa ngenyawo hayi ngekhanda ngenyawo zasala izandla lapha ngabambelela ngezwe ngathi ukufuna ukushaya ngase ngivele ngisidedele sangihudula ibanga elide ngahuzuka yonke le ndawo angangazi kodwa ukuthi kukuphi la ngilashwa khona bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu impela nje noma singaba nento zonke noma singahlupheka singalibali ushembe uNkulunkulu ngoba isikhathi eside siyasifuna uNkulunkulu asondele kuthina mangabe sikhungethe usizi sithi shembe uyangibona kodwa mase ngenza ukuphambene ngiyangikhohlwa ukuthi ushembe uyangibona njengoba ngangisuka lapha mina esethe ushembe usabe nohamba wedwa mangithi ngiyanqamuka ngibheke lapha ngibona nabo abantu bayashaywa lapha yana bayashaywa abantu ngithi mina ngizodlula kanjani lapha sengikhohliwe ukuthi konje likhona izwi elithe awesabe nohamba wedwa la senqamuka mangabe ngithi ukhona ushembe ngathi mangifika ngibhekele esasicuku esiphambili lapha yana ngezwe sebengithapha khona lapha bengibamba nje ngathi hawu kwenze njani ngabachitha ngezandla bathi mana sifuna ukukhuluma nawe ngama base besho ke sifuna abantu abathize abahlala endaweni ethi ngathi ngihlala khona mina kodwa njengamanje ngihlala lapha kunendawo lapha yamabhasi uqale nini ngasho impela isikhathi eside base bengiyeka bathe mamethathe inyawo amaqatha amabili babuye baphenduka bathi mana lapha hawu kanti kwenze njani ngama basebefike bengivula la isheti baliqaqe isheti balithi hawu labantu abangiqombisa wenze hayi babethe ngifake isikipha sombangazo kanti ngifake nje inyanga yesu amen bathi mabengiqaqe bangishaya njalo bangabe sangibuyisela futhi bangivele bangishiya bahamba asingiyacabanga sengingedwa ngithi hawu ushembe madoda uthi angesaba uhamba ngedwa kanti ubeshinto nje uNkulunkulu kuhle ukuthi simethebe eNazaretha sihlale kuye amen kakhulu sigcina imiyalo yakhe ngoba uthi umshumayeli wakithi lapha uthi ozenzela okwenzayo uzenzela wena wenzela omunye umuntu njengoba silana ngakekho uzosiza omunye umuntu kodwa uthi sizohlangana ngemthandazo singezi njengale ndoda ethi mina ngangade amaNazaretha ethandaza bese yanqamuka masinya ithi kodwa le ndoda yathi mayengena inkonzo ngase ngihlala endlini ngathi mina cha ngiyahlala lapha endlini ngifuna uma beqala bethandaza bese ngithandaza mina ngizenelise endlini ithi ke yakwenza lokho kodwa yathi ekulaleni kwayo wayesefika uNkulunkulu ekhombisa ukuthi umthandazo wayo uhamba kanjani ithi ngabona imithandazo eminingi yenyuka ithi nowama ukhona lapho ithi kodwa
kusho kwakho njengenhlansi zenyuka ziyaphezulu. Kwathi mase zenyuka lezi inhlansi kwase kuba khona inhlansi esalelayo yasala yaphelelwa amandla yehla zaqhubeka. Wathi uyayibona leya nto, wathi yebo ngiyayibona. Wathiwa lokho kubuya wathi ngiyakubona. Wathi umthandazo wakho loyo, ngoba wena awufuni ukuhlala njengoba silana sizophushana. Amen. Ukuthi nongakwazi ukuthandaza njengami nothi akamuzwa uNkulunkulu, uthi akangizwa mina uNkulunkulu ekuthandazeni kwami, kodwa umthandazo wakho ufuqwe yeminye imithandazo uyufike lapho la ufanele ufike khona. Amen. Ngoba ushambe ngeke bamqeda abantu noma ngambhala emaphepheni bamfunde kuma-TV benzeni ngeke bamqeda ushambe. Amen. Inkanyezi yathi uma ngabe ikhanya lase liqhamukisele lathi wena ukhanyelani, ngoba lali uma ngabe libheka inkanyezi bese lithola ukuthi liyaxhopheka likwazi kahle ukuyibuka. Ukhanyelani yayithulela nje inkanyezi kunalokho yakhanya kakhulu. Kuthola athi malisondela lase limatha-ke amathe lase liyikhwifa inkanyezi la lithi izocima noma izogqwala, yakhanya kakhulu kunakuqala. Amen. Manje lo nkulunkulu esimlandelayo ngesikhathi umgxeka nangesikhathi umkhuluma kabi ufana nomuntu eshumayelayo. Amen. Ukuthi abangena abantu futhi abantu masike saxabana kwayengathi sixabene bangena amawala abantu abayizwa le ngxabano yethu. Amen. uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngathi angangena kubantu abathanda abantu, ngoba mina ngangifana nalesigodo. Yabona umuntu megcoba ukhilimu umuntu, ngoba nesizwe seziyakhilima kuleli bandla nje kuthiwa kudaywa. Kodwa umuntu uyabheka nazi insizwa amakhanda amnyama, abanye bayilungisa njengoba mina ngangiyilungisa ngangisezweni, ngangiyilungisa niyazi-ke nina nibuya ngaphandle ukuthi ukuyilungisa uzama ukuba muhle. Uthi Nazaretha kubi-ke uma kuthiwa ekhomba indlela bese kuba wena owenza leyo mkhuba leyo, ngoba wasazi uzokhuza kanjani. Sengathi uNkulunkulu singabambelela emthethweni wakhe. Amen. Ngoba ikhona incwadi ithi bazonila ibala labo akusilona ibala ithi niphindise uNkulunkulu kanjena na laba abakhilimayo. Ngeke uqede induna ngokhilima. Uyabona mina ngangathi ngibolile ebusweni, ngibolile. Ubaba wayethi manje ngibheka afike lenyuvesi angazi uzothini, njengoba ngangibolile nje ngishiya angibheke athi acabanga ukuthi ibinyanga ngangisizayo mthatha akayazi. Umuntu wayengakhonzile-ke nalezo zinto mhlawumbe into engaqala la kuthina kwake kudlule ngishiya ihlobo kungabethelwe ekhaya, ubaba nje engenasikhathi ukuthi angabethelwe. Kodwa mzwane ngikhetha inkosi yasekuphakameni, mina ngayikhetha inkosi khona lapha eNyukhasela ngalolu yasuku, ngoba lathi izwi uma ngingena emnyango lathi uNkulunkulu obumfuna namfana, ngoba phela ngangithi ngifuna uNkulunkulu ekhulunywa naye njengoJesu. Yaxaka kanje insizwa lapha eAlexander mangitshela hayi mina bengithi uzongikhombisa uNkulunkulu ekhulunywa naye, xoxe naye ngumtshele usizi lwakithi nokuba njena kwami ukuthi uyangibona into enginjalo. Angaze ngizwe kuthiwa khona ushembe futhi nokuthi wandiza mina into engakaze ifike emadlebeni nami. Kodwa mase ngumkhethile sengibuya ngijabule ngibona le nsizwa ngiyifica iya-ayina laphana phansi ehholo laphana iya-ayina ngihamba phezulu lapho. Hawu Malinga, ngithi yebo. Uyakuthanda uJesu? Ngithi hawu futhi sengumkhethile, sengifake phela ifoto lapha emncanyana sebenginikela amaNazaretha. Awu saxoxa nayo le nsizwa yasithi yini Paul uyifakile? Ngithi mina ngani uJesu wami engikhuluma ngayo. Awu ngizama uchaza awu ya beka kabi nje le nsizwa, beka kabi nje yonke into yami lena ngithi into ayidlabhaza ayidlatayi no. Ngcono ngisishiyane ngoba ngiyabona ukuthi seyinkulumo zethu ziyaphambana. Lento mina sengiphilisile ngiyezwe emzweni yami ukuthi ngiyaphila. Manje mangabe wena uzoyigxeka ngale ndlela oyigxeka ngayo, mina ngangazi la makholwa akabambane nje, kodwa ngabona ukuthi ayingathi kuyakhona. Hayi ayele ndle hey uNkulunkulu wasemhleni-ke sengisuka-ke mina ngiyobhabhadiswa ngoba ngangibona ubuso nje ngiyacabanga ukuthi sengiyakholwa-ke phela
nenduku nje ngathi mangifica ihawu nje mina la esontweni ngacabanga ukuthi hayi ifunani ihawu esontweni ngabona neshoba ngabona indoda eyodwa ezimbili ezivunule lapha emaqhaweni kanti isonto njani phela akaze ngiye mina emhlanganweni lelisonto ngiyaqabuka Amen. hey ngathitheka impela kanti kuzoshaya isikhathi kuthiwe kuyahanjwa bese ngibona-ke emhlanganweni kuthiwa kugqoka kanje umthetho wakhona mina wami umkheleka umkhulu ngoba ngingangijaha ukufaka ekhanda ukuthi ngithiwe ngifana nomanazana kwathi mase ubhabhatiswa laphayana khona lapha eLinda khona uJulayi waseLinda wawenziwe eLinda ngalowo nyaka loyo kwathi mangiyobhabhatiswa ethi umfundisi angivume ngacabanga wathi kusukela ngisantshontsha ushukela ngase ngivuma ngalokho engikhumbulayo wayesengithathe ngifake emanzini avele ngaphuma sengimuhle ke Amen. mangihamba ngiyalena edube ngifuna leli sonto lingekho yonke langabikho yonke le ndawo isonto leli lalingekho nje yonke indawo abase-spirit babeza le emaqhaweni laba bonke labantu bala eGoli babeyale emaqhaweni kwaba basithembisa kuphela kwathiwa bangena ngo-2 abasebekhona mangifike esizweni sakithi laphana esingasonti zithi nje ngivakashele ngithi hayi ngivakashele kodwa khona indawo engiyifunayo lapha zisizwe zakithi zithi zona yimi hayi khona indawo ekuthiwa kusontwa kiyo la ngenzansi abantu abagqoka kanje hayi bethi hayi leyo ndawo ila ngenzansi sovuka ekuseni mase semsebenzini isikhombisa kanti ziqale zathi lezi nsizwa mali engawamuhle kangaka mina into angazishoni kimi ukuthi ngimuhle le namanje ngabe sengimuhle ngiyambhekisisa ukuthi hayi ngoba manje ngihambela mina ngiyabonani indoda lihamba futhi embi nje ngaleyo ndlela yayo ngoba phela akekho umuntu omubi ngomthetho umuntu ufana nabakubo Amen. uma ufana nabakini kusungemubi ngoba ufana nabakini kodwa-ke mhlawumbe babesho ububi lobu bokuthi ngithi ngangiboni ukuthi sekusukile lo okwakade kusebusweni kwasuka ngalelo langa-ke ngase ngithi nawo kanti lisonto njani laso sinto engangizipheka impela phela mina ngangayipheki ngale ndlela yokuthi mangiqhuma ngima nje ngoplastic nje wasekumiwa manje phela ngangithi ingubo avele ngabona ukuthi ngizovuthwa ngase ngithi uNkulunkulu nje ngifuna ukhora ngifuna uNkulunkulu obonwayo ozongipha nomakoti ozohlonipha abazali hey kunzima-ke uma ukhuluma ngomakoti ma ukhuluma ngomakoti ngifana nomuntu othethe indaba enzima ngoba ngeke uyishintshe inhliziyo yomuntu umakoti methando yakukhipha kubantu bangena kunyontulula kuthi akubeke ngaphandle afune ukuthi kuyoba ibhola lakhe methanda futhi lapho la kubeke khona kushiye sewuyesaba ubuyele ekhaya manje ukuthi ngizobuyela ngithini ekhaya ngoba mhlambe nendlela engaphuma ngayo abafowethu babengathandi ukuhlukana nabo kanti ma uphakathi kwabafowethu futhi noma ngaba unayo inkomo esibayeni awubonakali ukuthi awunayo inkomo kodwa ma uphuma umuzi uyabona ukuthi hawu kanti le ndoda siyethembe kangakanje ayinawo nembuzi hayi khona insizwe yethu esinayo lapha ngifuna ukuthi ngidle isikhathi eside Nkosi kusise nizwe. Amen.